aba basirikare bakoze urugendo rurerure cyane kugira ngo baze kwiyunga n'intare za Sarambwe. Urugendo rw'inzitane bakoze baca muri za FARDC nyinshi na za mayimayi nyinshi, warutugezaho mu ncamake tukumva urugendo n'inzira y'umusaraba bahuye nayo Bwana Bemba. Ya na makuru agaragaza ko abasoda cyangwa abasirikari 18 bayobowe na Lieutenant witwa Ibrahim Gahungu bita zimwikira n'abasirikari 6 yampaye ubwo muri 24 yajyanye asigaranye 18. Yego rat 6 bahita babarasa mukuru wa RPG 2 n'amahise mu gi 4 yego na kaka defense wari bamushyizemo baragatwika. Ubu ngubu nawe ari kwirukanka mu mashyamba, yabuze ubwagaruka yabuze n'ubwasaba imbabazi ngo bw'intare za Sarangwa ati mwambabariye koko ko bacutse. Mubyeyi, ubuyobozi bw'ishuri rya Mount Zion Academy bwishimiye kubamenyesha ko bwatangiye kwandika abanyeshuri bazifuza kuryigamo mu kwa 9 mu mwaka wa 2026. Tukaba turi kwakira ibyiciro bikurikira: amashuri y'incuke, materineri ya mbere, iya kabiri ndetse n'iya gatatu, amashuri abanza primaire kuva mu mwaka wa mbere kugera mu wa 6, twigisha mu rurimi rw'igifaransa, materineri ya mbere kugera mu mwaka wa 3 primaire, atwigisha mu cyongereza kuva mu mwaka wa 4 kugera mu mwaka wa 6 primary. Iri shuri riherereye muri Kigali Mbandazi mu mudugudu wa Kyeru, imbere ya ADPR Mbandazi, mu kigo cyahoze ari Kabuga High School na Mahatma Gandhi University ku muhanda ujya ku ruganda rwa Ruriba. Kwiyandikisha biri gukorerwa ku biro by'ishuri, cyangwa ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri nimero ya telefone igendanwa 0788675501, cyangwa iri nimero ya telefone igendanwa ariyo 0788313678. Kutazana umwana wawe muri Mount Zion Academy nukunyagwa zigahera. Mount Zion Academy, uburezi bufite ireme. Abakunzi ba Magashi TV, nongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu bitandukanye. Nkuko nyamabwira nti nimva muri Sud Kivu ndahita nkomeza muri Nord Kivu, ariko ntago bisobanuye ko niba ngorana ikiganiro n'umuntu wo muri Nord Kivu ntago bivuze ko tutavuga muri Sud Kivu. Ibi byose rero bigenda bigaruka mu makuru muba mukeneye umunsi ku wundi, no kugira musobanukirwe ibibazo birimo kubera hano mu burasirazuba bwa Kongo. Aka kanya rero mwakomeje kuma makuru acicikana ahitwa Igasake ngo imirwano niki, ariko turare tubisobanukirwe, aho bigaragara ko kuva kuri 13 kugera ku 18 aribwo hakomeje kuba kavuye ku rujya n'uruza n'ihunga ry'abaturage bitewe n'imirwano yari ihari. Hanyuma tuze kubabwira amagingwa ya uko byifashe. Noneho rero turababwira yuko aho hitwa Bibogobogo, ubwo tugiye muri Sud Kivu, ahitwa Bibogobogo habaye iki? Imodoka ihiye ni yande? Yari itwaye iki? Byari ifite agaciro kangana iki? Ibi byose mugiye kubyumva ibibaye muri Bibogobogo. Ikindi nuko abasoda ba FARDC bagera mu 18 bakoze urugendo rukomeye cyane. Bari bayobowe nande? Bavaga muri Katanga berekeza hehe? Ese bahageze ntibarahagera? Tugiye gukurikirana uburyo rwose bakomeje kwiripotinga. Hanyuma kandi santire ya Minzenze Wazarendo baje kuhasahura, ibyo bahahuriye nabyo muraje mu byumve. Hanyuma kandi turaje tubabwire ukuri kuri Roko Defense wajyanye n'abasirikare cyangwa se n'abagenzi be bari ahantu bari bashinzwe kurinda cyangwa kugenzura umutekano, hanyuma baza kwiripotinga mu gisirikare cya Mutayomba. Ibi rero byaje gukururira zira FDLR za Mutayomba ndetse n'abarwanyi bose bamaye muri rusange, bituma babahigisha uruhindu. Ubu barimo barabavutagura, nabo indabayirambitse ku muyaga rwose, barimo barasaba bati kibuno mamaguru. Hanyuma kandi General Muzinga yongeye kugaragara ari muri pass out y'abakomando. Tugiye kubabwira makuru yacu rero nkuko bisanzwe muri Nord Kivu. Mbande kumwe na Clever Bemba. Wiriwe neza? Wiriwe neza, mukomere cyane muguve neza. Clever Bemba ari kujya usoma message ngo urebe ukuntu abakunzi ba Magashi TV baba bakwakiriye uburyo uri puri nkuru.
yego rwose nyagerageza kuzisoma. kandi dusuhuze n'abakunzi ba Magashi TV baba bari mu cyama, suhuza Fande Eustache rwose ndamukunda cyane, uriya mugabo ni imfura, tukaba tuziranye ahantu henshi yakomeye, ndetse n'uburyo no mu gihe mperuka Igoma twigeze kubonana nyuma y'imyaka myinshi. Suhuze kandi G5 mwenyewe nawe Imana imuha umugisha. Fande Nsabimana aho uri nawe ndagusuhuje cyane, Afande Nzenzi Ntare Batinya ndagusuhuje cyane. Ubwo nyine ba boss bari hejuru bo buriya mba nababanje nubwo mba ntabivuze, ariko nago wasuhuza intare ntoya hari intare nkura. Fande Makenga komeje gukubita duyi no kumucaginga, reka ngirane rwose Witeka Imana komeza abane namwe muri uru rugendo rwo gucungura abanyekongo mwatangiye. Clever Bemba, izi nkuru tuzihere hehe kandi noneho ko bincatse? Izi nkuru rwose ni inkuru ubona ni inkuru nyinshi, ariko ndabya nashidikanya yuko kuzihera harahari na kubite muri Gasake aho abantu barimo kuvuga ngo imirwano ni iki n'iki. Gasake bimeze bite bwana Bemba? Ikintu kigaragara nuko kuva ku itariki 13 kugeza ku itariki 18 z'ukwezi kwa karindwi 2026 hagiye haba imirwano hagati ya Wazalendo ndetse n'intare za Sarambwe, ariko Wazalendo nibo bazaga kwataka mu bice birimo intare za Sarambwe ari za Gasake. Ntabwo babaga bagambiriye kuza gufata ibice kuko nta n'igice bafata kirimo intare za Sarambwe, ahubwo habaga baje kwiba. Rimwe na rimwe bagahura n'uruva gusenya, bagakubitwa ndetse bagacagingwa ndetse bakanicwa. Ariko ibyo biza kuzana insecurity ku baturage ku buryo kari agace kangu za Gasake abaturage bavuyemo baranahunga, bamwe berekeza za Ngungu n'abandi berekeza za Kibabi. Ariko ari ukubera gutinya ko Wazalendo n'ubundi bagiye bihisha mu nsina, bakihisha ahantu mu mineke hagiye hatandukanye, n'abaturage bagahungisha utwabo, kuko murabizi Wazalendo rimwe na rimwe niyo baje bagasahura basiga batwitse amazu y'abaturage. Naho bajyaga batwikiramwe abaturage, bagomba ko abaturage bari za Gasake n'ubundi bavamo. Ariko guhera ku itariki 18 19 na mirwano yabaye Gasake, uno munsi na mirwano yabaye Gasake. Nuko ngo nubwo butero nabwo budafite aho buhuriye n'ukuri, ari bwa butero bwo kuza kwiba n'ubundi bagiye bagaba. Abantu rero wenda baraje babona amakuru bakababwira ko hari imirwano ari kubera ari za Gasake, ari byo bituruka muri ibinyamakuru bya Wazalendo n'abandi. Nta mirwano kuva ku itariki 18 cyangwa amatake yongeye kuba ari za Gasake. Ndiyo Yego abangaba rero ndabizi bari abaduye bagiye baza bakagarukira haro bita kuri rompuwe n'iki, bagakubitwa bagasubirayo. Ubwo rero kandi ikindi nanone ntago twabura kuvuga ko intambara ya Gicengezi itazabura mu bice bitandukanye byagiye bibamo FDLR n'Abazalendo. Ntago byashoboka cyane. Yego. Ubu rero nyemerera twimukire Bibogobogo. Hari imodoka ya Tata yari yuzuye ibikoresho ndetse n'abasirikare. Mu by'ukuri iyi modoka irasiwe Bibogobogo. Amakuru akambwira ko iyi modoka yaba yarashwe na drone. Aya makuru bifite wowe ni ayahe? Nanjye ana makuru naje kuyabona. Bavuga ko imodoka ni yo mu bwoko bwa Tata. Yego. Yarimo ibikoresho bya gisirikare by'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC. Ariko amakuru agaragazaga ko ino modoka yari iturutse Bujumbura kuzana ibikoresho byo gisegetse yagiye asigara ku kibuga cy'indege. Murabizi ko yagiye ashyira Amura. Yego. Amakuru agaragaza ko ino modoka yari ihetse ibikoresho bigeze ikiguzi bigeze mu bihumbi 800 by'amadolari wisa. Babagiye ibigiye gusatira miliyoni y'idolari. Ino modoka yaje gushya saa 3:37 uno munsi ku itariki nabona ko ari ku itariki 20. Yego. Ubwo bari bamaze kwiparika ya Bibogobogo barindiye kugira ngo bayipakurure, yarimo ibikoresho bya gisirikari byinshi. Ntabwo nzi ni ibikoresho bimeze gute, niba ari amasasu cyangwa niba ari imbunda. Gusa yaturitse n'ibyo bikoresho nabyo biraturika rwose, ivumbi iratumbuka, ndetse hari nabo ngo byagiye bikomeretsa abasirikare bari ku ruhande. Amakuru arimo arambwira ko harimo ibijyanye na drone ndetse n'ubwirinzi bwa drone bari baje gushinga muri biriya bice
kugira ngo banetirarize ubwirinzi bwa M23 na twirwaneho buri muri Puezero na hariya muri za Oplato. Yego niko bimeze rwose, ngewe ntabwo ndamenya ngo ivyo bikoresho byari ibihe, urumva ko nawe ufite amakuru, ariko byahiye saa 5:37. Abandi bamwe bagiye bagaragaza bavuga ko 23 yaje kumenya ko iyo modoka yihageze kandi izanye ibikoresho biremereye, yohereza isazi ngiraza ngisazi. Isazi rero yaje itikora akazi kihuse cyane. Ubu rero ibintu biratangaje kubona ko isazi isigaye twika imodoka ikamyoneti yo mu bwoko bwa Tata irimo ibikoresho bigeze mu 800 by'amadolari. Urumva ibindi 800 byaba biturutse hehe atari mu ubwirinzi nk'ubwo bukomeye gutyo, ayo mafaranga kari menshi. Amafaranga ni menshi rwose. Hano ngo abadede rwose babuze uko bigira na Kisekedi, induru bayishyize ku munwa bati noneho turerekeza he, turazibandwa tuzerekeza kwande. Urumva ko 23 rwose iri kugenda irwara intambara, navuga ko ari intambara ntagatifu, niba ari intambara ntagatifu, niba ari intambara yera. Ubona ko ari intambara nzima kandi irimo ubwenge. Hari abantu benshi nakuze kujya mbwira ati M23 ntabwo ikoresha imbaraga ahubwo ikoresha ubwenge. FARDC ikoresha ubugoryi, Wazalendo bagakoresha ubugoryi, FDNB bagakoresha ubugoryi, ariko bagakoresha imbaraga. Burya kujya gukoresha imbaraga zitagira ubwenge ntacyo bimaze. Niko bimeze. Unatumia nguvu bila akili. Bila akili ni upumbafu. Ni rekoroshari. N'abakoroshari bariye. Mama 23 rero iba yamaze kuyibona kare, ariko kugira ngo bagutwikire igikoresho cya hafi $1,000,000. $1,000,000 baze nawe ubu ngubu uraza kumva noneho ibijyanye na CCRF byiyongera, kuko ibi byari ibikoresho ubushize narabitangaje ko bazanye drone jamming air system, hanyuma bageze hariya ngo bakandiyeho kugira ngo batangire bayobye ikirere kirimo intare za Sarambwe n'amadubu, bakojejeho buriya bwirinzi biranga, barabihambira babisubiza Kinshasa. Ubwo rero byatumijwe mu Burusiya, urumva ko byari bivuye Bujumbura bigana muri biriya bice bya Bibogobogo ndetse na Puezero kugira ngo bajaminge ikirere kirimo intare za Sarambwe n'amadubu. Urumva rero ko babakubitiye kuwa amazi. Shimira abantu nari nahaye ayo makuru rwose, kamandazi nahaye ayo makuru, ngira ngo ari akazi kakozwe neza. Makuru sinarenya tanze. Aya makuru nari nyafite gatanu ku kandi kabisa. Yego. Nagendaga monitoringa aho bivaho byerekera n'iki, mamagara abantu babwa n'inyamara hari ibintu birimo kuza murebe neza. Yego. Twagiye rero ku basirikare bagera mu 18 bayobowe n'umuriyetona baturutse mu gace ka Katanga. Hanyuma aba basirikare bakoze urugendo rurerure cyane kugira ngo baze kwiyunga n'intare za Sarambwe. Urugendo rw'inzitane bakoze baca muri za FARDC nyinshi na za mayimayi nyinshi, warutugezaho mu ncamake tukumva urugendo n'inzira y'umusaraba bahuye nayo Bwana Bemba. Na makuru agaragaza ko abasoda cyangwa abasirikare 18 bayobowe na Lieutenant witwa Ibrahim Gahungu. Ariko ubu so umunyamurenge uyu mugabo. Ashobora kuba n'umunyamasisi cyangwa umunyarucu. Byashoboka. Yitwa Ibrahim Gahungu. Uzi impamvu amahirwe nyahaye ko ari umunyamurenge? Yego. Biragaragara ko ibi bice bizi cyane. Ariko amugani kugira ngo uzave ukurikije ahantu yaturutse naho yaje. Yego. Hano hantu ntabwo wapfa kuhagenda utahazi, wapfira mu nzira ndakurahiye. Wapfira mu nzira. Ngo yitwa Ibrahim Gahungu. Ngo bageze ku ngabo za twirwaneho aho bita kwa Murima, niho bageze mu masaha yo mu saa 9 z'amanywa. Ni nyuma y'ukwezi y'igihe kirenze ukwezi bakora urugendo rw'amaguru bava muri Katanga, donc ni hariya mu mujyi wa Lubumbashi via Minembwe. Babashije kuhagera ngo buri muntu n'isakoshi ndetse n'imbunda ye n'amasasu acyuzuye, manza bataragiye bahura n'abakoroshari ngo bahangane nabo. Ariko bamaze kurejanya intare za Sarambwe ndetse n'amadubu hariya kwa Murima. Bahageze bakirirwa neza rwose, banagaragaza ngo ko bari bafite ikintu nakwita igitotezwa.
bari gutotezwa bagenda bacyurirwa haba akantu gakeya ngo nibarebenze nye banyarwanda ngo nye bagahungu ubona ko bari bamerewe nabi cyane. Nyuma y'iryo totezwa bahuraga naryo bakorerwaga na FARDC ngo biba ngombwa ko biri bavuga ati tugomba kuzajya kurejanya bene wacu natwe tugafatanya n'abandi n'ubundi kugira ngo tubashe kurwanira uburenganzira bwacu. Urumva ko niba bari muri FARDC muri Katanyama ariko bakahora bahura n'ihohotera cyangwa ihohoterwa, byabaye ngombwa ko bafata icyerekezo baravuga bati no ibingibi turabirambiwe reka tuhave rwose bamaze kugera. Ariko urumva n'urugendo wakoze urugendo rumaze ukwezi rwose bagenda n'amaguru kandi bose uko ari 18 na warwariye mu nzira Imana yarabarinze babashije kugera muri Minembwe amahoro. Uyu gahungu bahite bamuha promotion kabisa. Uyu nguyu nanjye muhaye kapitene rwose, yari liyetona muhaye kapitene. Urumva urugendo rwo kuva i Lubumbashi ukaza ukagera hano kuri Puweze rukiyunga ku Ntare n'Amadubu. Ubu ni ubupatriote bukomeye cyane. Ndibaza ko aya makuru tuzayabona birambuye n'imyirondoro y'abandi ndetse n'inzira y'inzitane baciyemo n'uburyo babikoze tuzagenda tubimenya bwana Bemba. Yego. Hanyuma rero santere ya Minzenze Wazalendo baje kugaba ibitero bagwa muri ambushi y'inyeshyamba za FCM Betroge. Nago nyambita inyeshyamba jewe. Urabona ko wenda nabo byaturutse cyane ko nabo Wazalendo babigaragaza bavuga ati inyeshyamba za mama 23 zaduteza bisikare ko twaje ari abatwikira abasirikare babiri. Baba babyanditse none twakurikirana n'amakuru tugasanga ko ari byo. Ubwo ari ni guverinema ya Kivu. Iyo bawe na Colonel Nanga mu rwego rwa politiki. Anga rero ngo ni mu masaha ya mu gitondo Wazalendo ngo bari baje kugaba igitebo hari ya za Minzenze, abizi ko Minzenze hari yagezemo na mama 23. Ubwo wenda atari igice cyose aho bari baje, buriya bari baje kwiba cyangwa gukora ubundi buntu, ariko baza kugwa muri ambiscade ya mama 23 babiri bahita bahapfira. N'imbunda zabo nabonye n'amakarashinikove yabo rwose Intare za Sarambwe zayafashe. Aba batera Minzenze buriya baba baturutse he? Mu ishyamba rya Warikare? Mu ishyamba rya Warikare, ariko na Minzenze yose basa naho bayigabanya. Ntabwo iri gukontororwa n'Intare za Sarambwe 100%. Hari Intare za Sarambwe zishobora kuba zifitemo igice, zifitemo nka 30%, Wazalendo aribo bafitemo 70%. Urukumva ko aribo bagifite agace gato, ariko igice bafite n'ubundi nicyo cyari cyaje kugabwamo ibitero. Nurumva ni iby'ubujura cyangwa kuza gushimuta abantu, ariko bazagura n'abana baraye muri ambiscade cyangwa bari muri patrouille barabahonda. Babamenaguye babiri bahita basiga gatwe n'amakarasha yo bajya. Nabonye umuntu ari kwati bana ngo zire karasha ngo banazibeba wa. Amakarasha na makisi. Karashinikov. Ngo karasha ngo zire karasha banazibeba wa. Baca bazibebe bare ni bakoroshati. Aho kugira ngo babazwe n'abasirikare babo bapfuye babazwa na karasha. Bemba nukuwe kuri ku Muroko Defense wajyanye n'imbunda ndetse akiripotingana n'abandi Bazalendo bajyanye nawe baturutse muri ibi bice byarimo Intare za Sarambwe. Nukuwe kuri wabo wamenye kuri aya makuru? Numwe ni yari reportinze n'umudavuye muri za Wazalendo. Aza kwiripotinga mu Ntare za Sarambwe, gusa ntago ndamenya niba barakoze training bakaba baramujyanye kuri refresher. Ariko aza kuba muri kariya gace kariya za Kawere. Niwe rero waje gutorokana amashinigani, atorokana RPG 2 n'ama-SM yageze nko muri 6. Ajya kwiripotinga muri Wazalendo bariya kwa Kigingi. Ndetse bahita bamuha defense. Donc yiripotinze ari komanda wa local defense. Aragenda ageze muri Wazalendo bamugira generali.
noneho bamuhereza za mbunda ze esheshatu bamwongera n'izindi mbunda za Kalashnikov arizo za SMG niyo mashinigane n'ama-RPG yari yajyanye n'abiri bahita bamugengera defense bamushyira ahantu bita Muho. Arafite Kroseni bamwita ngo ni Gabriel. Arafite Kroseni ya Gabriel. Ari azamuri kwerekera za Bukumbiriri niho bari bamudeployinze. Yego. Yamaze kuba generali ariko yaje guhura n'ikintu bita Mutemakuni. Bahise bamushamburiye. Za rapide zirina za Sarambwe zirazigarura. Zihita zimwicira n'abasirikari 6. Yampaye. Ubwo muri 24 yajyanye asigaranye 18. Yego rat. 6 bahita babarasa mukuru wa rapide 2. N'amahise mu gi 4. Yego. Na kaka defense wari bamushyizemo baragatwika ubu nawe ari kwirukanka mu mashyamba yabuze ubwagaruka. Yabuze n'ubwasaba imbabazi ngo abwire intare za Sarangwa ati mwambabariye koko bacutse. Ibaze kweri. Ndiwe nasaba imbabazi ngabati mwambabariye ko bacutse koko. Nagenda pfe rwiza. Ubu rero ikintu kiriho nuko amerewe nabi rwose intare za Sarangwe ziri kumuhiga bufumberi. Uriya we nta nubwo bazamuha gutuza kereka niba mujyaniye kure nyuma y'abandi bose. Rukuvuga ko bagomba kuzamujyana hari iyo hirya mu mineke pfa kuzarenga muri wano Rwanda bakamurengana iyo hirya kure cyane kugira kuko intare za Sarangwe zavuze ati izo mbunda bajyanye tugomba kuzigarura. Abo bana wabeshye tugomba kubagarura ari bazima cyangwa bapfuye. Yego. Nawe kandi turagukeneye uri muzima cyangwa wapfuye. Abagushutse turabakeneye kugira ngo tubakuremo gushuka ari n'ababashuka. Byamara kugera iyo ngiye bigiye guhoboba muri za Wazalendo. Bo bakongera bakaza bakiripotinga bakizira muri 23 kandi bari babashutse. Ibaze. No mugenga mwihore njya nkunda kuvuga ngo iyo utatiriye igihango kiragusama rwose. Reka twugire muri Kamituga rero. Kamituga ahangaha haje kuba skandale ubwo ama escort yarasaga komanda wabo w'umuzarendo. Aba byateje umwuka mubi mu baturage. Bimeze bite muri ville ya Kamituga ngo bimeze bite? Ni muri Sud Kivu. Yego. Habaye imirwano hagati ya Wazalendo kuri Wazalendo. Wazalendo rero baje kurwana. Aho ni donc ni hafi y'umujyi wa Kamituga. Komanda wa Wazalendo yaje kwicwa nabo bita les accompagnants cyangwa na escort. Yarari kuri barriere ariko akabima. Ugeze baravuga ati iyi nyana y'imbwa y'umukomanda ko kwizagirya wenyine yoherereza abagore be twebwe abagore bacu babure n'umunyu ahubwo idushireho iduharasinga rasimenti. Abana rero bari kumwe nawe kuri bariyeri bahita bamutera isasu baramujanjagura umutwe barawumenagura. Agatuza baragatobora kuko amakuru agaragaza ko barama escort 4. Bamurashe amasasu 37. Ayiwe. Doka nakaguru kageraga gutyo bakagakubita isasu. Ayiwe. None aya escort ye akimara kumurasa amukuraho amafaranga n'utuntu twose yari afite aburirwa irengero. Noneho abasirikari babo Wazalendo bari muri village yo bita Kenge. Aho bita Ruriba. Naho bita Makaza. Yego. Bababwira ko bagomba kujya guhiga abo bana 4 barashe komanda wabo. Abo bana bahise binjira mu ishyamba. Bakimara kwinjira mu ishyamba batangira kurasana nabo baje kubahiga. Abo baje kubahiga bahita barasamo 3. Noneho muri village ya Ruriba, Makaza ndetse na Kenge. Yego. Abaturage bahita bavamo bahita bose binjira muri centre muri ville ya Kamituga.
Kuko ko byatumye abaturage bahunga bohereza abazarendo benshi ngo bajye guhiga abo bana bane baracyakomeje abo bazarendo bane reka tubifate gutyo baracyakomeje guhangana na za wazarendo zindi bari guhangana nazo bati ntabwo muradukura muri no shyamba sha. Ibi nibyo byatumye abaturage bakomeza guhunga rero. Nibyo byatumye abaturage bakomeza guhunga, naho uwo mukomanda rwose we yamaze gusezera kuri Kawunga. Uyo mukomanda buriya ntiyari yabimye amafaranga yavuye kwa Gisekedi. Oya ahubwo yishyuzaga akishyuza kuko arafite bariyeri, bari ku mabariyeri. Amafaranga yose akayirundira koherereza umugore we abamo arabima. Abo bari kumwe nawe akabima. Babintu rero baramubwira bati ntabwo wakomeza kurya wenyine ukavuna umwanda wereka tukwereke, bahita bamwereka bamubagira ibisiga. Bemba tugana ku musozo waje kubona ugira utya ubona General Muzinga yagiye muri pass out ngo y'abaparakomando i Burundi. Iyi nkuru wowe wayakiriye ute kubona wongeye kubona Muzinga nyuma yaho twari tuzi ko yaburi wirengero? Buri wirengero ariko yaje kuboneka ari mu kagare k'ibirema. Ari mu kagare k'ibirema? Ari mu kagare k'ibirema rwose, niba yaravunitse umugongo, niba yaravuyemo matrice, niba ari colonne vertebrale ndimumbaze. Sha ibintu bya matrice kuri uyu mugabo ko kubizanye. Nuko ngo yarari ku kagare k'ibirema kagaragaza yuko ashobora kuba afite ikibazo cy'umugongo n'amabuno. Ashobora kuba ariho niba yarahubutse mu modoka, niba byaragenze gute, ariko yarari kugaragara mu igare ry'ibirema. Andi makuru rero agaragara, baravuga ko ashobora kuba yarakubiswe n'abasirikari ba FARDC, harimo umujenerali witwa niba ari generali ni generali witwa niba ari Tobi. Wari amakonfli baje kugirana baramukubita, ariko ngo baza kurwana mu buryo bwabo bw'ibanga simbizi. Ndetse aza no kongera ageze i Bujumbura, aza gufungwa mu buryo bari bamaze kumuhisha mu buryo bugaragara. Aza kugirirwa nabi n'abasirikari bamwe na bamwe yasanze muri kasho, bamubwira ati wangegerawe ni wowe utumye dufungwa n'ibiki mwatuririye amafaranga yabo twakoreye muri Somalia, amuturira amafaranga twakoreye muri Kongo, tugize ngo turatorotse none barakutuzaniye ngo baramukosora. Yaje kuvanwamo rero ari kugendera ngo muri iryo gare ry'ibirema aho yaragiye n'ubundi, ariko aracyari muto, imyaka 54. Niyo afite buriya? Yego. Ese burya ngo ni chef d'état major wungirije ra? Ungiye muri chef d'état major wungirije, ariko ngo ni n'umusazi, bafite ikibazo mu mutwe. Ariko nta kuntu neva yakoresha abantu bazima muri buriya buryo. Ngo afite ikibazo mu mutwe rwose, nabibwiwe n'abarundi. Muzinga rero buranga afite n'ibibazo bikomeye, kuko ari kumwe na wa wundi niba yitwa Butoyi, wa wundi wafataga wa major wapfuye wafataga imirambo y'abadede akayipasurinda, hanyuma agashyiramo za minere, hanyuma bakabajyana aho babagejeje ku nkombe za Tanganyika, bakirukana abaturage bakuramo iyo mirambo, bageze ahantu bagasatura zanda nyine zazabayiti zabo, bagakora amabuye y'agaciro, bakabona kujya gushyingura. Ibi rero byaje gutamburika, babona ko chef d'état major ndetse n'abandi bamwe bari muri uwo mujyo bashobora kuzabizira, nibwo bahitanye uriya major. Ubu rero uyu Muzinga sinzi icyo bamuteganyiriza kugeza ubu. Nawe ni ukumuhitana. Nawe ni ukumuhitana rwose, nawe ururiye abandi rutamwibagiwe, kuko arega byazo gushinyagurira imirambo. Hari undi mutipe wambwiraga ati ngo bafataga na wazarendo bakabica kugira ngo babatware, donc bawazarendo nabo bakabagira nk'abadede, bakabahita babasatura gutyo bakabashyiramo minere, donc bazima kugira donc barabaye nka bagage yo gutwaramo minere. Bakabasatura nabo bakabashyiramo gutyo. Ibyo ngibyo rero ukuma ko gushinyaba no gushinyagurira umurambo muri buriya buryo rwose ntabwo Imana yaguhereza amahirwe yo kwanga uzabaho. Uyu muntu azabaho nabi nanabaho cyane rwose. Bemba, niba nta yandi makuru ahari nagushimira rwose hamwe n'abakunzi ba Magashi TV. Ndabashimiye kandi ndabakunda cyane, mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga. Murakoze cyane.
Yego yego. Bakunzi ba Magashi TV rero ntarava muri aka gahugu kenyegeje amakuru ndimo makura aya masoko yakomeje gushya twaje kumenya ko biterwa nuko assurance mu buryo busanzwe kuno bagira assurance y'amazu, assurance y'abantu muri rusange, burangwa assurance ni umushinga wa Neva n'umugore we, bakaba barashyizemo na prime niyo ngabo. So rero baratwika amasoko n'amazu asa nkaho aremereye mu kuntu kugira ngo aba bantu bakunde bayoboke assurance. Mwumvise impamvu amasoko y'u Burundi ashya? Bari abantu bakorera muri ari amasoko n'ibicuruzwa byabo ntago bigira assurance. Baronde kazi, mwabyumvise impamvu ari amasoko mubona ashya buri gihe? Baragira ngo bagure ubwishingizi ku ngufu. Ibi bintu bizacura iki mu badede? Munyumvire nawe guverinoma y'abadede, aba bantu bacuruza se baragurisha kuri inde? Ibujumbura ko nta mafaranga hari, ko amafaranga yahindutse nk'ibyatsi, Neva n'umuryango we ko bayihariye, n'abandi ba generali bagira muri bangahe bari abasangiye CNDD-FDD. Aba baturage bafite icyo barya mbere yuko babona ubwishingizi. Bwaki yarabishe, nta gitoro bagira, nta mihanda bagira, barwaye za shishikara wishime, shima w'inshingano ijosi, birabarizwa mu bana b'abarundi. So abarundi rero pole sana, ibyo murimo kuzira nuko mwanze gura assurance kugira amafaranga nyine akomeza ajye mu mfuka wa Neva n'abambari be. Reka shimira abakunzi mwese ba Magashi TV, dukomeze duhure ku mitandao ikurikira ndetse n'amakuru abagezweho umunsi ku wundi, kanya turabagezaho mutamenwa. Asante sana na wapenda sana.